O le tātou por kalame le fiafi. O le a maua maile le tusi a Mataio. Mataio lo na matau pe fitu. O le matau pu foi le olo jeife tala inga le li faola. O lo tau tino ai ma whailo mai e Iesu. E peo na iei le tātou lutala i le fiafine nei. E te e foi e le atua tangata lolotu. Mai le ulu atu le ola e faavavau. O le aunga lava lea ma le whaamoe moe o so tangata sa moa. O le tau mawhai lea e faamalosia mauna ia tangata ina ia toa anga i le lotu. Toa anga i le lotu. E peise i a le lolotu, peise i ua matua te le se angasala. Amen. No taola mai a ta te whaalongo ai le upulea si o tamama si o tina. Toa anga i le lotu e manui ai. Toa anga i le lotu a fia manui al tamaditi toa anga i le lotu. Ya. Olota ia manatu e na ole ulufale ai le falisa o lotu ia ono ta whaatali lona i manuia. A tātou whaitawina na matau pulea o i ole a tātou i loa ai. E mawhaia ona o tātou toa anga i le lotu. E mawhai lava ona o tātou whaamau popo mawhai vi inga o le tua. E mawhai ona o tātou tatalo. E mawhai ona o tātou tau le Suafa o le tua. Ai ao o mai le whaamisinonga le tua. E mawhai lava ona te ena le tangata ke usiano. Mai le uruatu le ola e faavavau. E mawhai lava ona te ena e le tua le tangata lotu. Mai le uruatu le ola e faavavau. Wala unga winga. O le alme le tau mawhai le li whaaola. Po le alme le tau mawhai Iesu e molu monu mai o tātou tangata. Ia fua le upo le tua i o tātou wolanga. Langa e mawhai ono tātou toa anga i le lotu. Ai a whai e le fua mai le upo le tua i o tātou wolanga. E mawhai ona whaatusa i na whaapea. O le tua o ia o le whai whaatoanga. A o le taimi asi mai ei le tua i le sele-selenga. Ai le mawani fua i le la au. O le la au le foi i le whataoto Iesu whai mai. O le la au o la tu wai le matau. O la tu wai le toi. Amen. O le taimi atoa le tātou te i lo langa le nei. O lea lava e ngā lua le ngā pa ia o le tua ina ia fua mai le upo le tua. I o tātou tangata. E le lava la le upu whaapea. A mea o lea o te lotu. E le mawhai ono tātou tau sisi le mea lea. Ea o la iele mato e kālesia o la fōu ki ko anga fui au e le lo. O le whai upo e luasfu matasi se yo o le luasfu matolu. La o tom whai tawina. O na tātou tata noi le a. Whapelon whai tawina. E le sa watu i le malo o le atua. Le malo le langi i la tō uma o e whai mai i a teau. Lea li ie. Lea li ie. Na o le na te whaia le whina ngalo lo utama o i langi. O le ale taimi, o le ale le taimi e tele no tātou ala langa i whaapea. Lea li ie, lea li ie. O le ale taimi e tele no tātou tau o le Suafa le tu. O le taimi e tātou te o i le lotu. O le taimi e te tatalo ai, o le taimi o te tatalo ai, o le taimi o te pese ai. Ma whaila o vi inga i le tua, o le alavar ko inga whainga o le loku marka po inga le i kako. Praise the Lord. O le temi le letele no tātou tau wai le Suafa o le tua. A whaila o vi inga si e o lima mai alanga atu mai pese, mai whape atu lea li ie e mamalu oe e paia oe. E sili ese oe matautia oe le atua. Ai whai mai le tala Iesu. E le sao atu i le malo o le langi. I latou uma o e whai mai. Lea li ie. O lona winga. A whai o lea o ke pese i lunga le worship team.
Ma o tangi ai masisi o lima mo alanga atu I le atua. You are Lord, you are God, you are awesome, you are faithful, you are great. Jesus said, e kusa pe ke pese ma e ka uka ulo ingoa. E kusa pe ke kakalo ma e ka uka ulo ingoa. E ke le sawa kulava I le malo le tua aisia. Lea ngai fai mai, a fai e ngari pauale le me kako ke iloa fai ngā arbi pese ma alanga, a kako ke le ola ai e tuso le fina ngalo le tua. O ngale ke le ngakuli mai e le tua le tangata I lumolo na no fali I. E le ma fai ona sao atu le ola e faavavau. O lona winga, ua te tau ona sui le koe ngā mafau e tātou le mele o le alu I lolotu. E le ngā ole kuia o le lavalava ka mo e falsa. Praise the Lord. Ai ua te tau ona Iesu swinga. How we see the church, how we approach the church, and how we live according to the word of God. Manatua o le whetalainga le whai I. Ele o se kangaka vale le pe o la uso o Iesu le whai ar kala lea. Amen. Talfatu amelia. Ele o se aposkolo, ele o se perofeta, ele o se taulanga, ele o se isi lava tangata le whai ar tala lea. O Iesu le whetalai. A o fea le whatatauanga I le whetalainga Iesu, whai mai Iesu. E to a tele tangata lolotu. Wa kangaka I o le lalolangi e, kereke ke e whaalonga be pese kaka lalolangi. Whapea, vi ia o ele tua, praise the Lord, praise the Lord. E ngā o kangaka wa karikongu I le tua e alalanga whapea. E nā o tangata e lolotu e alalanga whapea, lea li ie, we praise you God. We worship you. Praise the Lord. E pese I o leka mo whai Iesu e kau maise whe au I whapea ia ka koukanga ka loloku. Peke whai mai o eke ke lisiangu. Peke whai mai o eke ko anga le loku. Le alavar ko I ngā loku ngai ke roku ai. A e le whai al whina ngā lo le tua. E mai maure ke mi ka kou ke ko anga I le loku. Wa leo kali Iesu le kali o ka kou. Whai mai e te le tua, manino I o whetalainga Iesu le mela. E le sa o atu I le malo le langi, I lato uma o e whai mai a te au, le ali ie. A o ai le kanaka e sao. O le kanaka e whai mai le ali ie, a e koe whai le whina ngalo le tua, e le ngata la, e ke ko anga I le loku, e ke ko anga I vivii, e ke ko anga e alanga ma praise the Lord, ma pese vi ingo le tua. Ai o fafo mai o le falisa. E lafo e ke ola I le melea. Praise the Lord. E tasi le aso tatou te oa I le falisa. E le lava la le aso le kasi ka kou ke ami o le leiai. O nga whaapea la ia. Le nga maa ngai ala o vi inga nga whai nga ngei. Maa ngai ale la unga le whaifi au nga ngei. Maa ngai ai o le sauninga. Maa ngai ai o le loku. E le paule o le keimi e ka kauai o nga ola whaapa I eina. Pe amen. Pe ke ola whakanga ke usiano ai. E le nga o le falisa. E le nga o le aso sa. A o aso umolo o langa. To tono o le falisa. Fafo mai o le falisa. To tono o lo ainga. Fafo o lo ainga. Ko kongo o ngaruenga. Ko kongo le aonga. O whea lava tātou te anga I ei. Ia ola le upo le tua I o tātou tangata. Ia fua mai o tātou tangata I le upu o le tua. O ngā whakua whamari e inga la I o le mele whetala I Iesu I vei mai. Kusa peke alanga. Kusa peke whai mai e kei loa kuspa ia. Tusa peke whai mai wa keke lea o whai longa. Wa I umai a o ngā maululunga wa maua polofesa mau whai longa. Kusa peke maua uma mena. Ai ale fua le upo le tua I langa. Ale tutusa le ami o le tangata ma le upo le tua.
e ke e le kua. Kusa po ke masaua kumo se o kofi a mea o se feife au, po se sui feife au, po se kai o se ekalisia, po se fai upo se ngu, po le alavar kwa inga kofinga o kako yei le lalulangi ringi. Ale maua le atua, se fua i le olanga o le tangata. E ke e le kua. Peke aluako ke fai mai o oio le alo le mali e koa. Peke aluako ke fai mai o le alava ko inga suafa ngai ke mawalunga i ke miringi. Pa wale kala le tua, alu ese o ke leiloa oi. O le whainga tā le melea. O le whainga kā ke e Iesu i tangata. A tātou mawhawhau e nei. Ia e ke rea me ke e ngai kā kou. Ai arua koe sa ili se ngaruenga e mawhai o nga ke e mai oi. E le karia o i le ngaruenga e ke saula. E koe aru koe sa ili le si ngaruenga. E ke rea maua vangoa. Pe ke e mai i, koe sa ili le si mea ke e mai i, koe sa ili le si mea e maua lea vangoa. A o le taimi le tala noa Iesu i. O le tala noa Iesu le taimi o le whamisinonga. A ke e lea kua ia ke oe keimi o le whamisinonga. E le koe maua se avanoa oe maa ule ola e faavavau. A te ena mai tā ua i whamisinonga le tua. E saua mai ngā. Alu sao i afi e faavavau. E le ise mea whaelele whapea a ke e mai ka ua ilu mo le tua ve melai. Ia lure e ka akai o le vaisea vai profesia me ki. No. This is the only time, pauale o le keimi, when we get rejected from the judgments of God. O le mele ko koe mo ka ua. O le oki whaavavau. O le launga Iesu le launga i le mataupu le fitu. Na launga Iesu le taimi le sayai. In the present time, ai koe kaua ye Iesu le me kupu le lumangai. Nga koe kaua ye Iesu tangata ye whalongolongo. Le mea na vaai ye Iesu le lumanai. O le ale lumanai le taimi na whioti i tata ia. Na vaai e nga kaua Iesu le mea nga vaai e lumo le na fōa whaamasino le tua. Ale whai mai Iesu. O le aso. Specific alkala Iesu. O le aso. O le ale aso le tala noa Iesu i. O le aso le ali. O le aso le whaamasinonga. Aere kalangoa la Iesu le aso lea. Ma whaailoa e Iesu le moto tangata le whalongolongo le teimi le ilana launga. E ono me ie o Iesu mataupu lea. Amata Iesu le. I le amatanga le mataupu lea ua le ola whamasino. Kalangoa Iesu le sairi ili le tua toanga sairi ili le tua. Mana tua le misionga Iesu le sau le lelolangi. Sau e whaola le anganga o laile i loa. Paua le keimi ka koki. Ma whaionga maua e whai ere whiriwhiringa kakau. Inga ia Suafa ngā e tātou le ola e whaavavau. Umana ia o vaenga mo muna lusu matasi whai mai. Na o le na te whai ere whina ngalo rota ma oile langi. O lona winga. O le ka mo whai Iesu e kau mai. Po le a lava le me ke whaia. Kau mo whai e ola e tusa ma le whina ngalo le tua. Kau mo whai e whai le mea la mana oi le tua. Aua le whai e le mea le kako ke manga nga oi. Aua kako ke whai e se mea whai meo kako ma fau. Pei e le leile mea lea mo le tua. E tala whea ngai le mea le mo le ai. E kako ke le whai e se mea whakuskusa inga ia ave whamari e le tua. E kako ke whai e le mea la mana oi le tua e mali e le tua. Paua le mea whamali e ina i le whina ngalo le tua. Ina ua whai e le tangata le mea. Ua whetala iai le tua mo le tangata. E le mali e le tua ni mea tātou te whai e avatu ia te ia. Praise the Lord. E le whamali e ina i le whina ngalo le tua ni polkalame kako ke whaia. E whako a whamali e inga le whina ngalo le tua. Pe au kako whaia le mea la ua umao na whai mai e tātou te whaia. Praise the Lord. E ma whai la o na tele polkalame mana naia.
E whaatino ina te tonu e kalesia. A wale atina ina o le kalesia. Ai a whaielo se merenga mga oile atua. E ke enga ele atua. Umala ia rufai puna rusuma tasi a se so omelo mo rufai upule rusuma rufai mai. E to atele la tau te whai mai a te au lea aso. To atele la tau te whai mai a te au lea aso. Lea li ie. Lea li ie. Ma tau tele I perofeta ne ea I lo ingoa. O lo ingoa foi wa ma tau. Tuli ai te moni o lo ingoa foi na ma tau whai eiva venga I tele. O le mele tau momoli mai e Iesu I. Le mea kongo ale lenga whai e au so o Iesu. Inga ua uma nga o whailenga luenga faamalolo mai makukuli ke mongi. Ai o mai whai mai a Iesu, Iesu. Whaalongo ke mongi a mako. Iesu wa malolo mai a mako. Ala ala kali a Iesu. Aua e ke mimika. Aua nei e mita ina ua whaalongo le te moni a te oi. Ai ia e mika inga wakusia lo ingoa I le tusi le ola. Le ale mele tam whai Iesu e whaali o na soo. E le whaapea e sola lor ke mongi lau. Nau ngaruenga. O ngai whaapea lola ia ua. O seki oi. O le kali ela wari ia Iesu. They were all saying the same thing that the disciples said to Jesus. Wow. O mako. Wow. Anga le ai mako e le ola le loko. Anga le ai le mako a inga e le me whai le kalisia. Anga le ai mako, anga le ai mako, anga le ai mako. Vai le kala le whai. Na o mātou tutuli temoni. Na o mātou faamalolo mai. They were taking credits for themselves. O lea o whika ngofi avele vi ingo le kua. Praise the Lord. Nana le kala nga whai Iesu I la vaenga I whai mai. Mātou tele I perofeta ne ea I lo ingoa. O lo ingoa fōi na o mātou tuli ai te moni. O lo ingoa fōi na o mātou whai ai vavenga. Ona o tau tino atu wai lea ia te I la tou. O te lei loa lava o tou. I nao e se ia o tou ia te au. O tou o e whai a mioleanga. O sa wako e vai le kuspa ia pālangi. O le mea le mention I Iesu I. Lawlessness. Whai mai Iesu, ngā lainga ke e Iesu ka ngaka ia. O ka ngaka wala tau soli tu la fono. Ka ngaka soli ku la fono. O lea mai le whasa mo tangata mio leanga. Which is, na hue kalwhengai. E ala langa e faamalolo mai e whai e vangalia e perofeta. Whai uma meana. O whakingoinga uma mea alofale nanga pa iang au mai ai. Ai whai mai Iesu. O ese o ke leilo o kou ka ngaka mio leanga. O le ale mio leanga ka ngaka io le whai. O le ale mio o whai wale tusa malfina ngalo le tua. Wa lai o na te te. A lea o nga ruenga le rena whatino ina imana tua na whai Iesu o na au soo. Inawa tuia o tau e whailu umalava maso. Papatiso atu le Suafa tama. Le alo malanga pa ia. Wa tu ina mai a te au le pule umalava mai le tama. O te avatu fo ia te o tau o le pule lea. Tau te soli e ngata ma a karava. A le whai e tangata ia. E kei dole me le kupu. Inga wo mailu mo le tua. Instead, Father, we give you all the glory. A mai malako kali. O mako. O mako. O mako nga whasa o loko alfa finge lea. Anga le ai lau unga ele sa o loko alka lea. Anga le whae o rima. Praise the Lord. They were exalting themselves
rather than exalting the one who gave them the ability and the anointing. Wa lako whange nge o lātou tangata. Ai ua le whane ne i le atua o le ana le pule na mwhai e o le whai anga ruenga ia. Manino i o le mele ma moli mai e le whionga pa ia le atua ia i tātou malava. Whai whe au o le alava lo to whinga di tono le kalesia. E le manao le atua ia i se keime ke whaoa ilonga viinga. Kusa po laulaunga ngā lai o ka whaorainga ka ngaka e le mawhai ono tātou whapeifo. Ana le ai laulaunga. Anga au le ka kalo ka ngaka lea. Anga le whae ea o lima ka ngaka lea. Anga au le whe... Never. We should never take anything away from God. E kusa lava po ka kounga whae e lima e kei loa e. Anga le ai le pule mai le tamai le mawhainga mingoi se mea kako ke whaia. Ana le ai le whaunga mai le atua e le mawhaio na manuia si tangata. Ana le ai le mana mai le atua e le mawhaio no tātou tutulu temoni. O le sasi le lenga sasi e lau so o Iesu. Inga ua foi mai. Ai o mai markala fia fia. Whai mai Iesu ua whaalongo ke mongi. Ia mākou. Ua mako kukulia ke mongi. Nā kala Iesu. Awe ke mimika. Awa lavangi e mimika mai whapei fo o oenga whaia. Ai ia e mimita ina ua tūsia lo ingoa i le tūsia le ola. It is a privilege that was given to us to serve God. It was never meant for the anointing to exalt any man. Ele au mai ele kua le whaunga ele kangaka inga ia si kia ele kulanga o kangaka. Au mai ele atua le whaunga ele tangata ina ia vi ia ele atua. O le mea le nā leo tupu le teimile nei. Wa kele au ngā le kua ua ngalo ia i lātou. O le whaunga le seo ai malako. O le whaunga i mai le atua. E koe foi le atua. It is from him and it has to go back to him. Ai paule me ka kauanga mika ai le au aunga. Paule me te tauana mita ai le tangata whatuatua. Ua au ngā. I le whina ngalo le tua. Awani o tātou mita ina ua e tatalo malolo si tangata. Awani o tātou mita ina ua whae o tātou lima manuia le tangata. Ai e o tātou mita. Ua whaonga ina o le tua. Molo na vi. Awani ngalo i tātou o na tātou ni au auna. O ni mea whainga luenga. We are just tools in the hands. Hallelujah of the carpenter. Elema whaionga Iesu keimi that we should exalt ourselves in the presence of God. O le mele lenga kuli mai le kua ki Apollo, Lucifelo mai le langi, eisea. O ngā ua kau mawhai Lucifelo, e si kia longa kangaka, ile mamalu o le tua. O lai ai le tua i le melea, a lau kau mawhai Lucifelo ku leia koe mga yerunga. E sela whanga tāo si awa unanga. Sa e whaakuinga se loku e whaia se e kālesia, ngai ke whaifi au se e kālesia e o tupu maola, e ko o kele kangaka, a e o kuru mo le tua e whai mai le tua. I never knew you. And then they were trying to justify through their works. Wakau mawhai e kau aku i le tua lato ngaluenga. Ale anga o whai alo whina ngalu. Ale anga o whai alo whina ngalu. Ai aru sao ale kua i le mafuanga. Le tangata mio leanga. O le e mawhau-whaulanga ngaluenga nga whai le asu saa. Ai ngalo ia ke ia le olanga le ola i kukongo le whali. I longa ainga. Mana tua ele nga ko kongo le falisa inga ye lo ai mamalu le tua i tangata.
E le nga o le keimi kako ke o le loku inga ia kangia ai le atua yo tato wolanga. Ia tangia le atua yo tato wolanga I so se mea tato te iai. Po lotu, pe te tonu le ainga, po ta faonga, po ngā luenga, po fea lava le mea tato te iai le olanga le nei. Ia tangia lava le atua yo tato tangata I so se teimi. E lenga o le keimi va pe kālo al falsa, ia, vai so ofu le lei ngale, vai so ofu mangaia, a uli fa ma folofola le lei, langa lela kako wo ilumo le atua. E lenga o le paule le keimi ke aru ilumo le kua ngal falsa. Praise the Lord. E ka kauanga ilumo le kua, yaso umo lo wola. Ia tangia le atua ia te oe ma au te tono le falsa. Ia tangia le atua ia te oe ma au te tonu o tātou ainga. Because the reality is, there is a different life. Is the ese le kangaka le ole ko kongo le ainga. Ese le kangaka le ku ko kongo le falsa. Ala mea moniana le tupu. A alu le falsa. Solo le makua angelua. E ata atu ilea, o popo atu ilea, fusi atu ilea, faamalosi atu ilea. Ai alu ese melo man falsa o sawe koe fo ile ainga. E la lau aku le auleanga o lea, Fai aku ponga o lea. Fea le tangata lea sa tu ilu mo le tua. Awane yang alo ya te tatou. O lea tua. E fetau fetulia I ona fofonga I le lalangi. E iai le atua I so se mea. E le whapea falsa kako ke whiloa I ma le tua. Lai a maka kwa kako mafukanga ma le kua le whale. Kako sa vali whakasi kwa le ma le tua. Te o sofi ka kongo ka vale whatasi ma le tua. Kako malanga whatasi ma le tua te tono le ta vale anga I le falsa. Se ia o I le falsa. E kuua foi la le loku. E kako ke koe o mai foi a whakasi ma le tua isea. Mana tua. O le teimi o e tali a Iesu e vea mali I ma whaola. O le teimi le nau e te tala ilo loto o whanofo tupu o I e te tonu I a te oi. So therefore, wherever we are, He is. Mankua kala Iesu. So se mea o te iai, e iai foi maukou. So se mea ko keo ai, o ke iai foi maa. O le whakala Iesu I le mele whe mai. E ko o kere kalaka lo loku ngā kukuri e se Iesu I lumo le. O runga whoa whamasingo. A le e kangia mai. Mātou tele I whaia e vāvenga. O e pese e a maso whaamaoni lumo le tua. O e alanga e a malo luto whaamaoni lumo le tua. Langa ke ilo oe. A sao kako loko I lumo le tua. O ngai a maka mai eile a singa le tua tangata. E a mata mai ale a singa le tua I lolotu. Whako akalia I lola I le tua o se taulanga te avatu I a te ia. E se mai mara whaingo mei e whai e laulangi te temoni. They don't see, they don't care where e po fele me au mai le me le o se kaulanga. Pa wale mea vai a koe maari e kaulanga le amai. Malo ta pena. Malo fai mea le lei. Ai le ilo ako. O le mea ngā mai. I le skangaka le sau a mai lumai. O le mea lai ki ngā ai. Fai ki ngā o ngore. E sea. E le mga oi. Vai me ka ngaka po maka o ila wako e ngei mea. Ko ke ilo ea. O a o le fai leo kusio le kare sia. Ko ke ilo ea o a o le kare. Ko ke ilo ea o a o le fai fe au e ka kaunga le lei meo ke fai. O le makua onga o le mele fai loa I Iesui. E leo tangata umae loloku. E o I le ola e faavavau. Le anga o whaka o ko umae e kalangoa Iesu le whionga pa ia. E kasi ale me aunga umae. Mana tua o le whata o toi le vine. O Iesu o le vine o tātou o la a o le atua o le ngalue vine. O le ale ngalue vine fai. O ia na te teu te wina. Ako maila ia kako uri ke milingi.
A saure fai whakoanga. O langa ngaruanga mua le fai whatoanga e fai. E mua alu, keu le lele whangua, faamalolo parapala, o ngā kokole o la au. O le kokola au. O le tutoina, o le alawa ko inga whakoanga. O le wha moenga o le fai whatoanga. Ina ia fua mai le whatoanga. Le ala o uma o na whaile ngaruanga le fai whatoanga. O leo o tato la au le parapala. Alu la ia e koe foi mai. E koe foi mai la le fai whakoanga. E sau e asi mai le whakoanga. O la e sau molonga mangaku ua kakau o ngā mangaia le io. Ua kakau o ngā mangaia le fua mai o la au le whatoanga. Ai ki o vai mai. So le e isi la au e fua. Ai e le isi la au o la e ku. E le heima se fua o iai. O le ala sau fina ngalo, o le ale me o le a whai e le whai whakoanga. O le a sau e keu le leile la au le manei e fua. Le anga o le wha moenga lea, o le moe mitinga lea, o le whai whatoanga ina ia fua mai le la au. Ai, saulo i le la au le lima se fua. O le ale me whea ngai ma le la au le nganga sau o le whai whakoanga au kilo mai le la au le ingi fua, se ilo man sapelu, mai maul parapala. Mai maule ava ngole kua i anga wha kua sisi la au e fua mai. Ia. Salalo lo male la au le fua. O whaka o konga le kalango Iesu. E wha tatau ia i tātou o tangata. A le fua mai le upo le tua i o tātou o langa. O le unga le o i tangata. He mai Iesu alu ese. Wala vale ka o mai ai. Ia. E le nga o le kuri ese. E le nga o le kuri ese Iesu le mele fai i. A ke enga ka ngaka i lumo nung fofa masingo le tua. E le kuri ese roa le koe fia vai le kua le e kuri ese. O nga avela i e lafo i afi. Praise the Lord. Le anga o le ua tele ina. Well, we become too comfortable in churches. Wale popole ale stangata po ako inga loku pawar me ya mo se loku pawar se pawar me ya loku. Le foi pe se e fai fa tala sua e to tele o tangata. E a mio valea. Ai pese fai mai o au kero. E le popole la nga mio la fai pawar me la. Na fia ai. O la able loku. O la able loku. A kalango akula le upole tu elisi kemi a fai mai. Awa ko ke fa masingo. Pule ale atua ma. E lei o le upo le atua le tau watu. E lo se upo stangata. Ale o le launga le Iesu le launga i. O le launga Iesu ina ia. Teu ina nganga tangata. O le whailoa Iesu i tangata le me fina ngaloa i le atua. O le whailoa Iesu le alofo le atua i tangata. E ala le tau watu le upo le atua. Ina ia sui ai o langa o tangata. This is the expectation of God. O le upu le atua e le fo i fua. A launga ina pe feta lai le fionga pa ia le atua. O le fina ngalo man whanau nau ta inga le atua. Ia ofi le loto le tangata. Inga ia sui ai le loko kangaka. La wha ai ule launga Iesu ma ka upu lea. I le kangaka i le leile whaalongo ma le kangaka i le anga le whaalongo. Praise the Lord. Langa kele kangaka o le loku. Lea kako ke vava ai ei. O isi e fai me ala ko live ko kongo le falesa. O lai fai le launga, o lai fai le live, o lai pue anga me ala e fai. A le pue a mai sesi, o lai moe i ko kongo le falesa, o lai pue mai sesi pe, o lai ka alo le keimi le loko. Wo ai ko kongo le falesa, o le mea fio i le atua e mamalu. O le mea ka kauonga fa alo alo ngia. Ia o fai e iaska i eiska raka. Praise the Lord. Fai ei live pue mai ai ia mionga la e fai ko kongo le fale o le atua. E keilo oi, e le papole le akua peke ko anga i loko peke le misi sa walu le falesa. Paule me mana oi le atua. Ia suia le o langa o le tangata e ala i lana upu. O le mea foi le taua i ngaruenga. A fai fe au mai la to uma e launga ina le upo le atua. Au e ke fefe kau le ami o kongo le atua, le anga le ami o tonu o le atua. E fo ai ma fo ia ile whaafika au le o kangaka. Cheke longo fia le mea la iere mahua a pa ia kuieire vai la au e ki ngā. E kei longo fia whaarka ngaka la e fiki. O la e ke e le upo le atua langa laua. Ma kua
pa isa o ia le upo le tua. E leo le fina ngalo la le tua ina ia whaki ngāri kangaka. A le fina ngalo le tua ia iloe le tangata i le mea le whale tonu ia te ia. Kaunga sui leo langa. Tauna sui leo langa. E leo se mea kako ki popole ei, ea, o le si whaanganga ki a polo leo kere nga whaangai au whaila unga le kemingi. O whaifika wa inga po oie sa o langa maka upu le whaali, oie se langa maka upu le whaali. E oie le maka upu le pea le pisa ili si a wari. These are all distractions. O meo whasalavei, o me whalavelave ngi ai. Hallelujah. Nga pisa la ia i le pea. O le me maalia le kupu. O le o wheka ngofi au mai le pea lai le kula fongo, lai le kusi e soko. O le kula fonga mosei kloa. O le o wheka ngofi au mai nga o le pea. Ai le au mai se le ngau ava ma le au mai lunga le. Le se le ngau ulu. Le o ki ngau ulu. E le ma mao a le ka pea. Ma le se le ngau le ava. Ma le se le ngau le ulu. Ma le ai ma le koko. A ango mangi. Same law. Ale al me o pike ngal pe a ka ki isi me. Me konga le ngale manga o Iesu e ola ka ko kula fongo isia. Le nga ile ma fayo ka ko kausia o makula fongo. But that doesn't mean wa ku fa sa wa ku valele fa ngoi ka ko ele tu e sa lo ko fa kula fongo na. Le nga kula fongo it's law o kula fongo o la wa ye ma fa sala. So se kula fongo ala soli wa ye ma lo fa salanga. Ale au manya le tua i tātou lalo le lofa tu no le tua. O lawa i eil wha paripali. E ke solia kula fongo e maua le awa no e wha maangalo ai. Pe a sala mo le tangata o solia le tu la fongo. A or kula fongo ai le safia ngai mai sala elu. Or kula fongo nga. E kofu ar kula fongo mar whasalang. Le nga pe pese yaka nga kai sala elu. Le fonga la ko mailu ye Iesu. Ngo mai kofo Iesu le finge muli lua. Fai mai Iesu a mako mawar fifinge lea wa mulilua. O le ala u fai unga. I lo le lea Iesu le mene kami meila wari hia. E lua mea ia manga ngao i. Manga ngao e mai le inga Iesu i mea i lua i. A fai e fai se fai unga Iesu i. O nga ola i e maulia Iesu i alo maisia. Le anga kula fongo keminga. E le ima se malu si anga kaka isala e rumpeo ngala ko fai ngi mea. E au ngoa man whakanganga le maloloma. A le nga o ai ave Iesu i lumo. Ya pilako. Ya koe pilako. O koe whai kou mea e whai mai. Ya. E le ma whengo ma kou whaia. Ai. Nga mawhau whau ala wali e mai le Iesu kula fongo. Pe kausia Iesu kula fongo a mose. Fasioki ka mulilua. A ole mele kupu. I lo le leia Iesu pe pelo la wali ia. E o mai ngar whawhingi. A whelka maa longa mulilua ma whawhingi. Lewa mai mamoli mai ngar whawhingi whai mai. O whawhingi sa mulilua. E le ma whaionga e mulilua ko kasi. E ko lua ka ngaka e whakingo inga langa sala lea. O whelka malo. O le sasi ngā la wari ia ngā mai mamoli mai whawhingi ia Iesu. I loa le leia Iesu le mai leia la wari ia ngā whai. Le ale mea wale au mai e marka malo nga mulilua ma whawhingi le inga i whasio hia wakasi. E ilo ai ngā o la ko ke muli ka ia kula fonga mose. Na ngar ka ngaka e muli lua e ka kau nga whasio kia. Ala au mai la ngar whawhingi, au whelka malo nga muli lua ma whawhingi. E whaasao la ka malo e whasio ki ngar whawhingi. Au ka malo foi sa muli lua. O longa winga wala ko le kausia kula fonga mose. Mele ngā lainga kali Iesu whapea. A whai e yeise si o kou e leise anga sala. Kongi le maa. E la kiro anga le leia ke leo le lako sasi nga whai e sia. Le oa mai au mai ngar whawhingi. A whelka maloa. O whelis ka ngaka lenga muli lua mar whawhingi. E kele inga kako whai kaur kala lea le o menseni ngai ka ngaka. Les ka ngaka. E ngā ar whawhingi a le au mai kongi. E au tatou wa aifa le nganga le tele o tala i e tonu e tele na whaanga ina le whawhingi. O le whawhingi le ata leo le kale sia i le sawa ino le kale sia le lalangi temoni nei. O le ata leo le whawhingi le ata le kale sia o e maa. O le sawa inga le sawa inga i kako le lalangi temoni nei. E tele whai aina whalongo e mwheo no whatu whapea. E le o le loku e o la ili a nganga. A o le mea lai whai ko kongo le loku o le mea ngai o la ili a nganga. Le anga o le loku o le whale saa. Amen. O le loku o le whale saa. E mawhai alanga e laku. Kangakalenga e ruku o le whale saa. E koe fo i mea whale saa ka e limi suinga. A o le mea le whai tu tonu o le whale saa.
o le mea na lea lai ona taua ona tatou o le lotu. Tagata ele o te miuma te nofo i ulufale ma faitau le tuspaia ma te talo i le atua ma mafuta i le atua. Paua leo le skemi e whaalongolongo ele skaka i le kuanga o whalasanga le sa. E paua leo le kemi a vele mafufau le stanga te i le atua na o le asusanga o le kemi lena alu kongo loko e alu. Ia o le skaka e laku whaalongolongo pe ala lau pe o le alu e pasi lau al fifia. Ele alu e whaalongolongo po le se fi au mai le atua alu e whaalongolongo pe manga ia lau al fifia au pele. Kua leo loko koe fo i mai ai rei ma se meo ngofo i kuko. Praise the Lord. E te tau fo i lofa i tete tato i mene i o lotu leanga ele o lotu uma i eili e ngalu e ili atua. Ele o lotu uma e ngalu e ili atua. E e ia loku lai fai. Ele o iema se nganga o le atua o ie. Na e fai ala ko uia. Lau uma nga o inga ia o ao mawhiwhi au lai fai fai le loku. Ai makuale e ima se nganga o le atua o iai. O le telefo i o lotu mai kale sia i le temini. O le uni e kale sia. Ale atua. Langa ye kale sia. E makua e sea mane mele o ina e la fiompa i ale atua. Kwa mama o ale mele la ko ki fia man fila ngalo monio le atua. O le si mele ko por kemini ngi. Wa avea le vasa lolo i o tangata malesi tangata. Wa le popole ai le loku le fa pau le o le liskangaka. O nga le mana ola i e tala noa tuai o ngo le fai mai au. Kusal ko uloku mana mako uloku. Kasi ale akua le kapua i mai loku le ai. Kei lo oi, on mea ngal ki apolo, se meri ki apolo. E kasi ale atua le kapua i mai loku le o kala whaapili nga. O le kele usi loku e kongo lalangi, ele o le atua upper amo la ta pua i ai. There is a Scientology church. E ele loku whaasai en kisi le iai, e le kari kongo i le atua, but it's called a church. E ka o le loku, a ele o se loku e kari kongo i le atua. O le Musalemi, le ko kongo Samoa, e ka o le loku o kapua inga, a ele o se kapua inga e kapua i le atua. They say they worship the true God, the only true God, but that God is not the God of the Bible. O ala le kapua ia kangaka Musalemi. It's not God. That's Satan. O le akua o Musalemi. O sakangi. Le anga e fai kau le kusel Quran. Le Quran nga fai kau. It mentioned the 99 names of Allah. O nga mention kongo lako kuspa ia. Ia ingoa. Le kelo ingoa. O Allah la iai. He is a deceiver. Manipulator. Ele o ingoa la ngau le kore kako kapuai. Awalangi se kie kako whapea. I ola wo le lei elu ko Musalemi la wo. No. A lofa i le kangaka. A o le loku le loku ai. Ele o se loku e karikongu i le tua. Leanga o le si karikongu nga loku Musalemi. A feoki kamalo loa ele leia lako a mio le lalolangi le ngei. They received 72 virgins. O le awa onga va Musalemi la iei. Kamalo loa umai e feoki. E kokongo le Musalemi. A le leila wa mio. Accordingly to their belief, e kia waku le langi. E maua au kaupou au kengi. Fa ingo fia le ngana. E maua au kengi e le ipa u e fikus furuma lua. Fitu se furuma le lua. Kengi e waku e ala ia o e pa kia raku le langi. Nasa akali mai au kengi e fikus furuma lua. A rea o nga tuspa ia le tatou te fai tau mo tatou whalongolongo ai. Leo fai loa mai. E le aise e fai nga a inga. We are not be given to marriage in heaven. Langa aoki kingoringe. This is the only time that God was allowing us to procreate. Hallelujah. Le ngā lulu e ai le tane ma le whawhine i le fōfoi no le tangata. This is the only time. But when we go to heaven, kako ki koe fōi aru kako origin o kako o nganga. E le ingi whainga a inga, e le ingi whainga fai a vāmingi fai ngā ko lua i le ola i whaavā. A ole awa o ngā laia o ole au Musalemi. So awalangi se e kie kako le me volele se koe pia la ko i e whela ko loku nou. Na sau Iesu e sa ili ma whaola le anganga. Ua leiloa. Ina ia tue whaafo i le mamalu sa iai le amatanga. A wangi se e kie kako le upu le leipo le. This is the leipo. Church. Leipo. It's a church. They are all worshipping the same God. No, that is a lie. O le pepelo ngar ki apolo, o konfiki ngar ki apolo. E le o loko umai ka pua i le atua o sa pauta. E le o loko umai ka pua i le atua a pra amo i se ako mai a kopu. No. Mea ngā lea leo faamalolo le o ngai vai wo o ia Iesu o ia o ingel malo le atua.
Mo o ia Iesu le anga ke la ngainga. Le ola e faavavau. Ka o mai Iesu le ala ka ko ki sawa ko le ola e faavavau. Na o ia. E na o ia. Only one way to heaven. Only one way to the Father. Only Jesus Christ. That's it. Pe kele ala loku. Ai a fai ele karikongu ia Iesu o ia le alo o le atua. O le atua na liu tino tangata ma liulungo le sātau. A le karikongu ila isi loku. They are not true churches. E le ungi loku ngā. E ka o le loku. A e le o iai le atua. E te e le atua. Kele fu kala ngoa isi e isi a o nga maisi loku la koke. E au. E au o le me le ai. E le isi whaamisino ngā le atua. E le isi whaamisino ngā le atua. I've been following people who are teaching the Bible. I've been listening to many preachers of the Bible, and whoever I listen to, I always ask the Holy Spirit to help me. Hallelujah. Now I'm feeling le tu e fa mai ele si o me e ke me ka un fa longo le fe au le launga le fe au. E le ke me ka un fa longo le fe au le fe au. O le ase fe au mana ia le o mai o fa malo sielo na tangata. Danga ele o fai au mala ko ki obtaining a pe la ko ki la ia ile le 100% anointing le finangalo ato le tu no. We have all been given a gift. E mafaila ono tato fai au mai se u ma me alofa. A le maneia ole ngalu fa tasio au na le tua. E ile ke mi fai e ka wo yo fa longo li fi au li fi. E o ia ile mi ala ko ia. Na fai ele atua ia Yeremia. E uia Yeremia le perofeta. Na fai ele atua o te vatua ni fai fe au e feso soani ia te oe. I will give you pastors to help. Ele ke mi mga omia e lisi fe au le feso soani o lisi fe au. Ke ele yo mea ilo ai tatou ele atua. E o ai kangaka ke lisiango ele fiarfangi. E ngā fai mai e o I loku ai le fiarfangi. O le mea kongo ale lea la iwa kalango Iesu whapea. E leo I lato uma. O e whapea mai lea li ie. E sao leo la e whaavavau. Ngā o le whai e le fine ngalo le tua. Le ale fine ngalo le tua. A lofa I le tua. A lofa I le isi tangata. Lawlessness. O kangaka soli kula fongu. A whai wata ua I tātou tangata o le malo le tua. O fela koe au mai ngā me o leipo. O e ke fifi au le kalesia le o lo kofi e wha ngai le kalesia le wha ngai mako e kalesia lo kofi. A o fela au ngai le lakanga ko la fo au ngai le tua. Why can we not use them? Why can we not come together and be united in worshiping our God? Ai se ele mo fai ungo kako fai senga benga fatia. O le mena le tupu. E isi e kale si e wha mawaru lunga. E vai wha mau e vai mawaru lalo isi e kale sia. E ia isi whai au. E mawaru lunga o lako kofinga. E vai wha kau wa isi whai au. E whai mai o whai au a le tua. Ai e mawaru ko inga winga leanga lea. Le ki ofe mai Iesu. O tou o e whai a mio leanga. O tou o e whai a mio leanga. Kako? Kako ke fiu kako ke la lafi lumo le tua. Kako ke fiu e ufiu kako folinga I lumo le tua. E ilo le leia le tua o tatou loto tatou o tangata a mio leanga. O le meanga e lo whapea mai Iesu. E se se wha e ngā urima. E le kulia Iesu perfeka o ngai whapea o se se lang perfekanga. E le kulia Iesu le faamalolo mai o ngai whapea o le malolo se mai. Nga kulia Iesu ka ngaka ia. O ngai whai mai o tangata a mio leanga. Se te whai tau o tuai manino le. Mana I lusu matasi lua tot. Hei mai. E le sa o atu I le malo o le langi. I lato uma o e whai mai a te au. Lea li ie. Na o le na te whai le whina ngalo o lo utama. O I le langi. E toa tele lato te whai mai a te au lea aso. Lea li ie. Mātou tele I perofeta ne ea I loingoa. O loingoa foi na mātou tulia ai temoni. O loingoa foi na mātou whai eiva venga I tele.
O whaimele kali Iesu, o na o tau tino atu, ai lea ia te ilatou. Makua iau whai yakua ia lakou. O te leiloa lava o tau. O te leiloa lava o tau. Kusa peke whai a o ngā susā, kusa peke kai ka ia le au kalavou, kusa po o oe ke whai pese le kalesia, kusa po o oe ke pese le worship team, kusa po o oe ke kākā le band, kusa po o oe ki a kongo ke oa kaulanga, o le a lava lo ngā ruenga malau ko whinga e whai ku kongo le kalesia. O le me sili o na mana o iei le tua, o le tangata e whaia lona whinengaro. A whaila e ki whai mai, nga e whaia se e kalesia penga e whaakuinga se lo. A e le leilo lotoanga e leisi au auna. A whaia ke ola whaakau ka vā e leisi au auna. A whaia ke le manga o ke alu lalo e whaasili leisi au auna i aki oe. Whai meile kala Iesu, o oe o le tangata a mio leanga. O au o le tangata a mio leanga. Praise the Lord. Kau kingo a Iesu kangaka ia. O ile kau kingo iei. O kangaka loloku. O kangaka loloku le kalango a Iesu i. Leanga e o kangaka lalolangi. E le mawhaingo na ko whaia mea ia. O le faamalolo mai. Ma e mawhaingo na ko whaia le manga ki Apollo. Ai, o le whaau unga lea. Le so sola i ke mungi. O le whaau unga e maile langi e maile atua. O lona winga. Aku mai se nganga whaalakalaka mai, o le kalangoa Iesu i whaife au, o le kalangoa Iesu i ao ao, o le kalangoa Iesu i whalekua o whaife au ma whalekua o ao ao, o le kalangoa Iesu i ko whinga o le kalesia. Peke whai maila o le alea o nga kuspa i anga iu mai ai. Awangi e wha mawalunga i wha apewa, wa kelengi o kuspasi mai o whailonga, wa pasi mai a o nga wha kuspa ia. No. O se mea maangai e kele le maua whailonga inga wa, o kele whailonga ilo ai wa lava lo wa o ina. But that doesn't mean e sui ai lo loko. Ele o kele whailonga e whapea wa pa i ai, no. Ele ma whai ele whasipepa o nga sui ai le loko. Ele ma whai ele degree o nga whamamainga nga sala kanaka. Ele ma whai ele master po le diploma o nga sui ai le olanga. Le langa kuai a vea mo langa fo pa war me ngai o le whaakupuinga o le malamalama ma le poto ma le iloa a o le loto e kasi ale me sui e le loko kaka inga ua salamor kanga kaionga le loko e ave le atua e sui le loto tele tangata lai polonga i tono e kalesia a le kalangoa Iesu e le kalangoa Iesu o kangaka i e kukuli Iesu iu kangaka e le loko Pongi e lo kalangoa Iesu kangaka le whaolainga o le kalangoa kangaka whaolainga o kangaka whaongainga. O kangaka whaongainga le kuri Iesu lumai. These are the anointed people that has been rejected by Jesus. O kangaka whaowinga. Perofeta o le mea lofa le nganga pa ia. O le faamalolo mai o le mea lofa le nganga pa ia. O le kukuli o ke mongi o le mea lofa le nganga pa ia. Ale e kukuli Iesu. A le ale mafuanga wala inga kuli Iesu. Whai mai Iesu o tou o e whai a mio leanga. O le a mio. O lele i le vangia kua le video whai alele ngoso mai lunga le Facebook. O le whaife au le wa. Le ala fori e sisi le ua kangaka o le kalesia. O le a mio. Kusape wa levanga e whaife au. Kusape wa levanga e whaawinga. E kusa pe wa fiangi e kalesia nga e whakuinga. A le leile a mio. Le anga o le loto e tupu mai ai le a mio. A le leile loto. E paulere me o le kalifia ngai makakou. O le masaua ku marpenau e whai mai. Ia, whase furu kausanga o ngalua e ngaruenga le tua. O au le takta o au e kele au whailonga. E whai merkala Iesu maa ngai e kele au whailonga. Alu o le leafila le ke mua e mau whailonga. Awangi se e kia kākou le mele whape o whailu kofi nge whapela ia o e ako koa. Awangi se e kia kākou le mangaku le whape o lewa o whaifi au pe lewa nga whawinga. Pe mawalunga ngi ngā o ngai. Awangi se e kia kākou le manatu lea. Leanga makua ka o kingo a Iesu. Manatua o le o Iesu le. E ka ua mai al mele ia kākou.
Ele se fe au fa perfetanga na ave sesi o le kalango sao mai a Iesu. Ile mea e tupu le taimi le whamsinonga le tua. Ko kele kanga e kau mawhai e aku e waku ala ko ngaluenga. Ko kele kanga e kau mawhai e whaongao la ko kofi. Ne mele whai li lalo langi ngi. Le whai mai ia. Langa whai fi au su mai lau su ngai lumai. Su mai malo whare kua o mai o lua o lua lumai o. Se ko lau o mang kapenga lumai o. O le kofi. Ai masau aku ma le kofi. E masau aku e kau awaku anga mea ia nga whai. E whai mai Iesu. O ke leiloa oi. O ke leiloa oi. Wa mai mau a ko le fia se furu kausanga nga whai fi au ai. Nga mai mau a ko le fia kausanga o whai le kalesia. Wa makua mai mau a ko aisia. Leanga ele o suia le loto. E isi kangaka. Wa avele mawalulunga o kofi ma me wa fa mawalulunga ai mo lako loko. The anointing was never meant to elevate anyone. The anointing was never meant to make you special. The anointing was never meant to raise your standard. The anointing was only to allow you and I to serve God. That's it. O le whaunga ni a mai le tua le whaunga le kaka inga ia si kia ilonga kulanga ilo langa ngei. O le mea le whai e kako o mea e whai e kaka ia. O le awa whakwhaka whai me kako o le whaaloalo. Whaaloalo ia wauna le tua ke loi. Pe ke whaaloalo ia waunga le kua a ele. Alofa le kaka whakau waa. E ke alua i le asi e faavavau i se ori. Nanga le tala Iesu, mana tua o le tala noa Iesu ve mai Iesu. O lea te whai e iai. Pe i titi ma whaatau waa. A ele alofa le kamai kiki. Peke alofa le peke le alofa. Kusa pe umau mea nga ave le whaifi au. Kusa pe fiengi sua le whaifi au ke ka inga o alo manga ku whai mai. O le whaaloalo ia au na le atua. A ele alofa le kaka makiva le keru mafuka whai mai Iesu. O ke le iloa oi. O ke le iloa oi. E ke fiu e lau mai whapea a mea o e ke kausi whaifi au. O e ke alofa le whaifi au. E ke whai ale leia au ngā le kua. E maku au kilo sa o Iesu. E se ae e se ilo walofa le whaifi au. Malo walofa le tangata mativa. Ai se ae te le whai e le tangata mativa. E whapea ona e whai e le au na le atua. Yes, o la e ka wai ni Suafa o le atua. Mana tua. E nga o le atua lava. E si i lunga e kākou le Suafa. Kala le kuspa ia, yo kākou si i kia le Suafa Iesu. Paua leo le Suafa. Paua leo le tangata tātou si i tia. Na o Iesu. Na o le tua. Kākou ke le si ia ngi whaifi au. Kākou ke le whavivi ngi whaifi au. E le whapea wa le rofa le whaifi au. Alanga le kala le kuspa ia. E kasi le Suafa kākou ke si i kia. Whaafetai le atua le soifua au auna. Leanga. Mana tua le mele lenga whaifi au ke mo Iesu. O ala wali ia whaapokopoko la kouka mai lio. E le ngofo whaakasi makanga kanga sala. E mumusu e o mai i le mele i kanga kanga sala. Ai sawa Iesu o le alo le tua o le na fio mai le langi. Sawa misi whaalapokoponga la yo. Sawa misi le laulau o whaifi au. Ai sawa di sao mai a Iesu alu kua i le. Le mkuka le mena i kanga kanga sala. Ale nga whai kai e ma whaila kokala. Whai so o Iesu, o lan me walu e kou. Lan me walu e Iesu yo i mele i kaka kanga sala. O lono wingon manatu o la tau e le ka kau o nga ngofo whaakasi whaifi au ma kaka kanga sala. E le ka kau o nga ngofo whaakasi kaka o le atua ma kaka kanga sala. E le o nga ruenga e le nga whaakongo i Iesu o nga uso. Yo to o atu e whailu malama maso. O ai lava ko inga kaka ko ki kau kuai pe kofi pe ke masangi pe ke le masangi ia whai nu o malava maso. E o ai ngō mengi o loku we're not supposed to be praising the name of our churches. Leanga o lesi a kua le lewa. O makua ngō fo le loku o lesi kaka kensiang. O le ngō le loku. O le ngō le loku. E le mi mika i le atua. Ai mi mika i le ngō le loku. O le ale mea le loku o whai aoe. A whai e ke enga le kua perofeta. O whera kako ke ala lai e mai ngō o kako loku. A whai o leke e ngai le kua kakang faamalolo mai. O whera la kako ako e mai ngō kako loku ma. E le o lea e taua i le tua. Lea ngā le mea lea, le ua whai ma pā. E vailua i nai, lesi tangata lotu ma lesi tangata lotu. A o le mea foi lea, lea ngā makua wha lea o ngā inga Iesu. I lunga o le vai eli li kalangoanga ma le fingi Samaria.
Tu manga whaalotu, tu manga whaekalesia. Lenga makua ka pēa Iesu lunga o le vaieni. Nā le winga lau tala. Na o le tala noa Iesu ma le fine Samaria I mea kau kapua inga. Fai mai ma le kala le fine Samaria. O kou ki kapua I o. O mākou ki kapua I. O la le si winga le whawinga le kala le fine Samaria. O kou esi al whainga le kou loku. O mākou esi al whainga le mākou loku. E le au mai a mea kou loku e whai ma mea le mākou loku. Mai kere ma fai foi sau sui fai ngo me makolo. Na kala Iesu fai fing Samaria. O lo sa ili le tua. Ile tangata tapua ia te ile nganga. Male faamau. O lo sa ili le tua ile tangata. Ele o sa ili le kua se lo. These are one of the idols. Le kapua ia ko kelo kanga lo. It's an idol. Langa wa fa sili le lotu. Nei lo le fina ngalo le tua. Wa avea lo ngau e kau fiofi le mamalu ma le kau le lia o le ngoa lau roku. Ma mea ua ngalo ia ki o e whakongunga le tua. Ia e alofa I so o si tangata. Aia o ngā ua whaile kala kangakala I o I lau roku. Wa avea le ma mea ua ki ngai lau roku leanga ua loke fua lau roku. Ngalo lo ia te oe le loto wha ngalo. Ngalo lo ia te oe le fina ngalo le tua ia alofa. Aia e kulo e pui lau roku. It's an idol. Church becomes an idol to many people who claim to believe in God. O le loku a vea makupua, wa vea makua I loko ko kelo kangaka I whai mai e karkongu le atua. Nanga ile koe ke alis kangaka I le akua mananga mea tonu pe aloke mengi ulu. A whai e ke ki ngā I le kalangoa kangaka I le uloku. O lona winga o le atua le nā nai pele ia te o ele o pele ia te o ele atua le e ana lupu. Praise the Lord. Tato vava ai ma whanonga longo to telo tangata o. E parpalawa vale ia iska haka. E koe laulaua ia le ama le au leska haka isi a ongo mengi o loko. Ia le mele ta le menshine Iesu I whaima Iesu. E le o tangata uma. E kakalu. E le o kangaka uma. E vivi. E le o kangaka uma. E ala langa I le Suafa le tua. E o I le ola e faavavau. Langa istanga te ala langa I le tua na ola ngutu. Ai mamao I o le mea lei le loko. E ilista nga te whako a kau ale Suafa le tua pe ala ngona ti ngā ma whainga tau leo langa le nei. Ai koe foilo I le lei. Kia I role akua e koe ali koe whailo langa. Ai amu ia le tangata e tu mau se ia oo I le unga. Lare me le tu mau e tu mau I le upo le tua. Tu mau I le alofa wha le tua. Lale winga wala yuno tatu tala no fa penefia. Leanga o lea e solo mua I kangaka loloku. O le solo mua I kangaka loloku. Le whaki ngā I le atua. Tala noa o aola fionga pa ia le atua. O I tātou o ma simo le lalolangi I tātou. We are the salt of the earth. A lea e akangia mai. E le faamalia inga le tofo le afionga pa ia le tua ia kākou. O le akangia mai ka ngaka e kukuri mai e le akua. O le akangia mai ka ngaka e ki ke e le atua. O masi mafo I mea ia e ki ke e le atua. Solo mua I ka ngaka e whai mai. E ka kauanga whai kākou mo whakai ka inga le lalolangi. A le akangia mai I maka upulea. O le whai mai Iesu. E solo mua ia o kou ka ngaka whau winga. E solo mua ia o kou ia ka kou ka ngaka karikogu. E solo mua ia ka kou ka ngaka whai mai o ka kou o ka keusiano. Lo ka kou whaki ngā I le tua. Not everyone who says Lord, Lord can enter. Not everyone. E leo ka ngaka uma. A whai e kumulunga le stage e le team worship. La ke pese ma ngai lo leo, ma walunga lo leo. Ke leo kele ia I lau alanga, praise the Lord, praise the Lord. Kele ngau kako wa o whai mai, a luaku le vi inga e saule mamalu. When the praises go up, glory comes down. A le whai mai Iesu, e leo tangata uma la tau te whai mai. Lea li ie.
E mawhaia o ngō kākou ka puai whakasi. E mawhaia o ngō kākou loloku ko anga I pese. Whaia o ngā pese mawhai mea uma. O le whai kenga lea. Langa iei istangata. E le o whaia. Mase nau ina ia vi ia le tua. E alainga sau I au whai pese. E alainga I kokongo le team. E manga o e whailoa le lei o langa kākā. E manga o e whailoa le māngai o longa leo. E manga o e whailoa le māngai o anga me whai. E mai Iesu e le o kanga ka uma. E le o tangata uma. O le ase isi whakek e le o whaiwhi au uma fo. Le anga o whaiwhi au fo isi tangata I alalanga I le Suafa o le tua. La tau te ao le Suafa o le tua. La tau te Taalii le Suafa o le tua. Ve mai Iesu e le o tangata uma e tau ilo ingoa e sao atu le ola e faavavau. E leo se taimi ele lei e mawhai e ono tātou toe au tilo I whalawa le tangata ia te ia. Oe ke popole fua le kapua I ngā liska ngaka. Oe ke popole fua I le whaingo le vi I ngā liska ngaka. Oe me mua fua lau taimi te mai tau wina I po atu maa ngā istanga ta lai whaitu tono le lotu. Ai, vai whalawa oe ia te oe ta maa, tu e sua e mai lo loto. O leo e kau mai, o leo e whailoa mai. E leo ke mi uma mako ke vivi e kwa ia ke oe. E leo ke mi uma mako ke kau wailo Suafa. Walava lea mako ke sauwhanga I leola e faavavau. Sua e mai lo loto po moni lo loto ia te oe. E pea no fo ia tu langa. A ke oe kangakani o langa lingei. E koe maua le si avangoa. If you get rejected from your job, you can find another job. If you get rejected from another church, you can always go to another church. But with this, there's no turning back. There's no second chance in heaven. Once Jesus said, away from me, for I never knew you. That's it for you and I. That's it. O le keimea e kai sa mala le tua, ma whapea mai le tua. Aru ese o ke leilo oe. E le koe maua se avangoa o e mau. Paule mea leo le a whaakali e ka ua. O le whaasalanga. Kele foi o le keimini ngei. Wa makanga whailonga ko kero kaka whaalongolongo mea. E whailonga whaife au e whailonga e kale sia e whailonga. Ka ngaka whai. O le ase mea wa avatu le tua ia te oe. E te tala noa aima e whailoa. Do your best to serve God with whatever He has allowed for you to serve Him with. Awa kia kilo foi les kaka. A mea, ola me wala unga mai lunga I o kaka la e meu ke la unga mai la lui. Ola me wa ave falo lo listanga ta fa fe au no. If God says you do it from there, you do it from there. If God says you do it from the back, you do it from the back. Ai sea Danga e lo mga ole kua ki whaia I kangaka. O ale mele mga ole kua whaia kuia ke ia. So it doesn't really matter where we stand. It doesn't really matter. Po a mga ko kaka whai mai e le kakau langa e. E le lewa whaala inga skamanga. E le kakau langa e le iaonga. E le kakau langa e le ngi whailonga. Praise the Lord. All that matters is God and His will for you and I. You don't have to do it how other people do it. However God showed you how to do it, you do it in such a way. Walaval ko kasi ngai makwa ave umayelo lili ave umayelo mafai malo wilo ya le sosoni le ngang pa ia ai lo le vakor ko kasi e fai mai le ko la mo me ko kasi ke manga o ke la un ga kas ko se fu ke manga o ke la un ga kas ko fia no me ko ngala ngai ka o fia ilo. You're not doing it for God, you're doing it for yourself. Hallelujah. Whengatai o le mea o le nauna watu whapea o e o e maukingoa. A ke rua whafsaka I malekua whemei le kua. Alu e seu ke le iloa. Le ki oa whaile kala Iesu. Yo na au so. Awa ni o utou mita ina ua whaalongo le temoni a te utou.
Awane i outou mita ina ua malolo mai ia te oto. A ole nei outou mita ina ua tusia outou ingoa i le tusia le ola. E le kaula o koe a mga ia ke le kākouli, ni koe ngā whainga e au ngai le tua. A whaia ngā ole au kaulanga, whaia marwha mao, au marwha mao ngi kaulanga. A whaia ngā ole kia ua fua, whai marwha mao. Praise the Lord. A whaia ngā ole leo ingo ka paka, whai marwha mao ni isia, lea ngai asi, e mawhai ngā sia sire kua ia ki oe ka paka. La eve vesi le loku ko kongo le wharisa, a lea ke rua kalangua malea kua i whafor ka paka. Tau whekuri umakaka ko kongo le mele kumu ai. E sa wale atua ia te oe lai te lofo i tua o lau tāwale. Like I said, nothing can stop God from visiting you. Nothing can stop God from coming to you. O hai kangaka e o mai kongo wharisa. Se oe ki, o ki whamsingo o le winga kouanga le mele me Iesu. Aua e te whaamasino atu nei whaamasino ina oi. O le ale whaamasinonga le tala noa Iesu. Ni so lewa e kawa e whaili unga ngaka. Peisi lunga o lau wa ai. Peisi lunga o lau whaalong. O ngai au kiro le e kangaka o lefe feo ai lolangi me whai mai. Mai maule ola. Kalo whai mai maule ola o leo mai a Iesu. E lea e leo mai mau. God is still working through them. Awa ke ngau inga ia sau le loko. Awa ke ngau inga ia sau kōroko. E ngau inga ia i loa le tua. E murumuria e aka i kai mea le koe ko kongo le loko. Ai ia mua whailoa i ma le tua. Ma e sili foi, le whailoa i le tangata ma le tua i whafo le loko. E ngā ke iloa ai le makango fio le tua. Ai whai mai e whaapale pale le tua. Se ia o le tangata i le salamo. God wants you to repent. God wants you to come back to Him. Le alawa le me tupu ia te oe malau savalinga. His love is sufficient. His love is sufficient enough to forgive. Doesn't matter how many times you fall. His love is sufficient enough to forgive. Until life is taken away from us. And that is umailu ngā maruka kua vangoa. O isi ka ngaka o loko isi mafuanga wale ngare koe whiwhia i atu. O isi ka ngaka o ka ngaka le loko wala ia ngare koe whio maingi loko. Nā le makua whaamangingo le legi Iesu. O le perofeta ke e le atua. Perofeta ane, kako ke ilo i kala i e whai. Mātou tele i perofeta ane ea o longo wingo o le perofeta. Mātou tele i faamalolo ina ea mai o longo wingo o le whai whea. Po le aposkolo. Ia po koe inga fo i le loko. Kangaka e mea alofa e faamalolo mai. O kangaka e mea alofa e fasa o loko a nganga. Deliverance. They're trying to justify with their actions. Just because you have been preaching, just because you have been laying hands, just because you have been used by God for His glory, it doesn't mean that you are guaranteed. It doesn't mean that you are guaranteed because langa a whai e ke whiwhia e whai mea ai ke rei loalo whai liskangaka. Mala vani ngai whai meile tu ia te oe wa e solia le tu la fono. Lawlessness. Lawlessness people who break the law. They don't care about the law. E leo kalangoa i kula fongo se furu. O le kalangoa i kula fongo le tua. Le whai mai e Iesu langa whisirika ka Iesu o le ar kula fongo i siri. What is the greatest law? E le ilaua i Iesu kula fongo se furu. Whai mai Iesu o kula fongo i siri. Mua alofa i le tua. Longa lua e kukusa le lei mar kula fongo mua alofa i le lua te tua oi. Leanga le summarize a koa ngā kula fongo i se furu i whai le koe amus. Mai o le simea. O tula fono i an ave le tua ia Israel.
Mana tua Israeli o tangata e tupunga e tutonu ai kupito. E ola hai walako e maka i ku whapau maanga whapau ai kupiku. Kali kongo ila ko i mea ia whai ai kupiku. Lea lai whapeila ko ia i sa o ngare o le mea. Amen. Pai ngā whaakali ele tua sei ave ese mai. Whako aku o ilola ia mar kula fongo. E le se kula fongo lai whaasalai. A le kula fongo e kai kamai ngai. O so le whako a whaali ale le tuolo na whingalo i tangata Israelu. O lo whingalo lea, o whingalo le tua, o uala ia, o le mele o te mana au tō te whaia. Inga ia kau mawhai e whaa. Ave ese mai iei mawhau kaka Israelu makula fongo i o masangi o i kupiko. Ko maanga i e whai e kupiko langa. E o mai kaka Israelu, wala ko i lore kero a kua o i kupiko. Because they grew up in there. O ko kelo kaka ia ese mai me e kupiko kaka Israelu ngolo me ka fanga nga umai ko kongo e kupiko. Say they were brought up with this, that culture. They were brought up and exposing themselves to the wickedness of Egypt, to their gods. They were exposed to different gods of Egypt. Nalan me fai le tua ave ese mua mai. O nga ave lola i kula fongo. O le whina ngalo leo le tua, se ia ta mai nei lato, ka mo whaia vailu inga me rako maho whau. A le nga mo kwai loa le le kua le maho whau kaka iei o. Ngā rua sa waringa whaikai le kua whai me sa silia ia i kupiko, silia ia i kupiko. Ngā ave le kua kula whongo ia i Israelu, se ia kau whai e kawa vai ngai sai, ave se maho whau kaka, mai mea ku whapau ai kupiko. Ai se ia o inga i lea mi o tonu le tua. Sau lola mai Iesu. Au mai lo le whaakoanga kula whongo. O le alofa. O le alofa. This is God's law. Love. The greatest law is love. O le alofa. Nala le mele mai le tua. E le o ngā kauolo alofa mai a kia. E alofa ia kia o ke whaia le upulo ke whea koe aki o. Le upulo ke whea koe aki o. O le alefa kongunga le ke whaia koe aki o. Alofa iliska mangale. Alofa si o kei ngai ke roa ngofu. A e alofa i ngā, wa lava le ngā, o kei loa i e ke alofa i a kia. Le anga o lo whai o le tula whono, o lo alofa i lisi ngāka, e ka o mai ei, wa e uska i lau kala. O lo alofa fo i nai a tia. E a whai ke le alofa i lo uso ngai ke roa mafuka. E ke le uska i lau kala le whea kia, e mai le se alofa le melna. Mena le na lion te te e Iesu la wali i e whemai. They are lawless people. O kangaka ele kausi kula fongo le tua kaka ele alu lofa. Praise the Lord. O le ngalo ia tātou o le wao mai alam taupu le langa o le kalango a Iesu le aso whamsingonga. Le whai mai ka konga o kangaka ele karikongu. O le ao inga ka konga o kangaka ele karikongu makalia Iesu e o leo i le afi faavavau li ai. Le fo ye o i malawali. O le fo ye o i makaka whaawinga. O le fo eo I makaka whaonga inga le afi whaava. E mafua isia. They have the anointing, but their heart was deceived. Mantua le si mele le tal notus pa ia. Ia silio na leo le uina o lo loto na ilo me uma isia. Le anga o le loto e tupu mai ai le amio. Ma o le loto o le mea e wha ole ole. Taua I o le whi au lewa o mai le tumu tato. O le ale taua. Le anga o tangata I e te te e I. E leo ni tangata le talitorupo ni tangata le whatuatua o tangata whatuatua. O tangata talitonu le te le tua e mafua mai. Le ngā mio. E le alolofa. Hallelujah. Te tono tato mtaupuna le fiafi. Tono fua feta le tua ya te oe. La se fe awa mai le tua mutato uma. We can all see different message in this. E se uma fe au tātou te mai tauina ma matauina I te tono le whiopa ia le tua. Ai o le alava le meu whailoa atu le tua ia te oe. I e tausi ai. Mai e o lai ma usavali I fo. O fe au fo I kalango fo ia kia. O whaapula I ngai fo I o maka le mele e le whaapeari a la unga. A la unga ma fere ko fili no fa pela I wa maukingo ai o le fa. E la unga foi mo fo po sa o le amio, po le le amio.
Hallelujah. E le ngata ia, le leile vā ma tangata, le leile vā ma le tua, ia le lei fo i le vā ma le toa lua ma le whānau. Because most people, they neglect their families, their immediate family. They don't really worry about their immediate families. They worry too much about on the outside. I whafole whale, ai le popole kiri kongui. Pe mele tu elim whena whe me te alofa ia teo e te le alofa i lo tōlua. Elim whena whe me te alofa ia teo e te le alofa i lo whana. A pe ngā huris kama o risi ki ngā. O le lei o le awa i kamalolo le kalisia. So le efo i mele whale, a vele whengus kamano. E le pa use kala. Ai me siala kama fo i o le au le lei o le whawhingi. Ia as kamalo pe whale. Wha lunga lo mawha whingi runga au le lei. Ai ngalo ia te ia o ia o le whesosoani. E sili ta malo ia te ia, sili ta mai ia te ia. E ke whai mai ana ke whaalongo i whakonga te whia. Wele whaalongo i whakonga loko o lua. Ia, o le amio. O le amio. Ia, taitele le tātou a inga le le fiafi. O whina ngalo ia le tua tātou te whai ma whemurumuru wai. Ia, mana o mia fo i lau te talo. Tātou a inga atua mana o mia lau te talo mo na whenga luenga le tua. Ia, te talo fo i lau whenga luenga le tua mo le tino ke riso. O le whaonga ino le tangata e le ina ia sili atuai o e lis tangata. If God uses you, that doesn't mean that you are better or greater than the other person. Tala whātu fōi, ia, Dr. Fonsi. Malole, mawhatamai lau sunga, whaatai fōi mo vivi inga le tua. Wha lau tele ine le tua le whaunga i lau sunga ina ia, whaunga i nai ia. Lau sunga fōi ala i whātunga mpispesenga. Ai ai nai a ngā tangata mo le tua. Ia fōi ala vi inga le tua, whaatai fōi le sunga whaatonu. Whamalonga le lua e leo misi ale mafutatu i le aonanga. Open air ia stona i uma ma whaatai. Ia, tele ala ngā lua le telefoina le palo le tanga o whetu ma Mataio le palo le tangata ia. But it's not a competition. It's all about God. It's all about God. Awali tu wala tātou pe fo whai mo tātou whamasani lisi ia tali malisi a fine o le tua, lisi a tali malisi a fine o le tua. Ia le tua le ne fiafi, ia tātou whaia lea ma vi inga o le tua. Ia ai tu maupe i tātou le lofa, ia ma le whaingare ngare ai. Usi i tātou le whalfani, na ia whaamalia i nei le whiringalo le tātou tamā, le tua le mātou tamā. Whaaftailo o lofa mo la wanga le lei, whaaftailo le faavavau. Whaaftailo o lofa mai. Whaaftailo mea lofa. Whaupenga i nai mātou, whaaftailo whauunga. Whaaftaita mā, i le whaonga ino mātou tangata mō lo whirangaro. Mātou taltonu e mwhailawa ona e whaia lo whirangaro. E ona e te whirangaro ina i o mātou manuia. Whaaftai le whatanga ino i mātou te talanoa ina lo Suafa. Whaaftai lo nganga pa ia lo mātou whisosoi. Whaaftai a Iesu ke riso lo mātou o li mo lo mātou wha. Whaaftai le pule malamana o e au maia ia i mātou. E mātou te au nei nai lo whirangalo ma lo Suafa. O mea uma mātou te whaia ia vi ia ai lo Suafa lo mātou tua. Awana i whaoa lo vi inga. Ai e tū mauro o lofa ma lo whapalepale lunga i mātou. Talo le neia fiafi lau whanau, ai lava mana o mia lau fiso soani. Ai o mana o mia lau faamalolonga i le Suafa i Iesu Keriso. Le tua faamalolo. A paifo a ao faamolemole. Fasaloto i sia nganga o mafatia. Famawhanawhana i sia nganga o lo whanonua. Tama
O lau pule ma fai e o no mātou fai o so se me. A magalo yo mātou a leu, fusia i mātou le whalawhani moni mai ate. Whamanuia i au tangata, whamanuia i au au auna. A te leina lau whao unga i lunga i mātou. Whai alo whirangalu. E tusa malau por kalame wa uma, ona e tape leina mo le tangata. Tu maul martanga malawanga pa ia. Nei se ia o le faavavau ona lo Suafa Iesu. Amen. Tua